Si tukang dulu sudah datang ini. Kenapa? Ternyata nasi goreng dibuat oleh penjual nasi goreng dengan panasnya minyak goreng. Lalu nasi digoreng menjadi nasi goreng. Oh, ternyata selama ini saya sudah dibohongi oleh penjual nasi goreng. Berarti selama ini nasi goreng terbuat dari nasi. Perjalanan ini menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang. Kalian biasa aja kalau ngelihat cewek cantik. Tatap dong aku. Gak usah ketar-ketir. अंजलि जाने हम ये प्यार क्या है, अंजलि मुश्किल बड़ा है सुनता नहीं। से दूर खड़ी है Bagi mesti. मुझे